атағаңыл не айттым кимиңди қалайба сұлтан беріңді қаныңы көң бірікті қаңқылдаған итчуақ қағайын бұжыныңды кесейін бі тіліңді кесіп тұрып тіліңді қайраданғы тай мен болдым бұзайын бі ділімді атаңның көрі өліп кеткен чуақ құл чечейін бі бүчіңді көрейін бі күчіңді қайраваштан челісіп қар салып келісіп бекіл деп айтым кеміңді бейлі жаман біріңді бегіңі көң бірікте тағырсонды чуағым тағы көй дүние қытайлығым қараматым қаражанның арнатым қардық ату салтамбы қаннан кечіп алсамбы же болмаса өзіңе тағырсонды салышып жаннан кечіп алсамбы манасы көң бірікчің атаңның көрі дүние өлген жанды тіргіздің атаңның көрі дүние ара жолдың қытай деп оңбоған ғана чуаға кіргіздің адым тағы сонды чуағым қыл болот қолғың алсам ба қиқырып ұрыр салсам ба қарым келе тең келбейм алла көзің сен елең атаңның көрі дүние ардықтан чуақ егерде ерде киссем оқыстан жандан кессем қоқыстан манна сөкөң білдіксең шайтанымды қарматып бар күчімдің арнатып өлмеген жерден қалышам өкім чоң мүшкіл ұшыл жерден салышам атаңның көрі дүние жандан кессем оқыстан сенден кессем қоқыстан оңбой чуақ қаласың ара жолды мен өлім же болбосо сен өлім көмілерге талла жоқ ессіл жанға чара жоқ қималашып оқыстан çalışып кетер екенбіз ымде берсек жөні жоқ шабышып кетер екенбіз қойғын чуақ қойыңыз шайтанның емме қараматпай болдыр чуақ болдыңыз ата оқы дүние ес ақылдан кең келбей бір өзіңе тең келбей қойдым чуақ қойдым деп сау сонды жаннағы болбосо чуақ болғын деп белден шешсем қылысты анда таны вырысты сау сонды жаннағы арчағыма қыл чайбай тау сонды қыл чайнай қырылышып кетемін түйіңе чуақ жетемін мұны сонды жаннағы манасын емме токсону алдыңа келіп тұрса да тағы сонды жаннағы иррегістем оқыстан тағы сонды чуағым теңелістем қоқыстан аябаймын өзіңді мұны сонды жаннағы чуқу беймі көзіңді қоңырбайдың алдыңда басыңды кесіп балдармын анны менне чуағым даңазаңды жаярмын тағы сонды жаннағы иррегістем оқыстан қапсалаңды чоң мүшкіл тағы сонды салармын атаңнан алып алдыңа тағы сонды жаннағы басыңды кесіп барармын балле кетті мүшкілді мына мінтіп салармын атақ оқы дүние қара жанға кеңелбейм мұны сонды жаннағы жөні жоқ саға теңелбейм алды сөзге кіріпсің анны менен чуағым алданып еммен жүріпсің арғы мисі кеп айтып ұшы құттай деп айтып ардық тырып салыптыр тағы сонды чуағым күйленіп алыпсың балле кетті құттай деп күйлі жолға салыпсың қойың чуақ қойыңыз деп сонда тұрғанда мындай сөзің ұрғанша эми Құдай бетін салбай қал осы кезде жанагың арман көзіміне барбай ба таң манасардай күш-күшше төжелдіріп күшілді темініп тағы сондан келдіріп осы кезде береге мен жеткенше екі қыз қызылған қималап төгісіп кетер екен деп осы кезде береге бірінен жаны біресе бөлісіп кетер екен деп ара жолда шабыршып өлісіп кетер екен деп жетіп келсе тепеңдеп Құдай бетін салбай қал жақтасып жанағы жанышып қалған кезде екен анымен қараса қызыл тенін қималап салышып қалған кезде екен жақтасып бүлекке сөгісіп қалған кезде екен шекеден терім момындай төгісіп қалған кезде екен жүйелесіп момындай ардық тұрып бүлекке тұрып қалған кезде екен осы кезде берегің атаңның көрі дүниең атаң маназары байып тағы сонда дардайып атаң екі күн саған етті деп екі сақыл қайда кетті деп емі кіріп барғанда мұны сонда жанағы ардың емі салғанда Құдай бетін салбай қалы Азыз қаннан алман бет күңгіреніп күйленет осы кезде сүйленет атаңның көрі дүниең емі не болып қалды деп қойдырып қана чуаға қой бойсың манас еминенің ойлусың чуақ өкің бірігіп арданы емің алыпсың біріңді бірің шыққақтап күйлеп жолғы салыпсың
ара жолдың алпеле білмексен болып келіпсің тағы сонда жанағы ара жолдың көріпсің қойыңыз еме қойыңыз деу сонда тұрғанда мындай кебін құрғанда қойғылаң еме батырлар деу сонда тұрғанда мындай сөзің тұрғанда манастың емін құққан жоқ манастың емін сөзінен көбірде шыққан жоқ осы кезде берегі чабыш албай тұрғаннан атаңның көрің ерсірғақ кемі тұрып деп айтады мына сонда жанағы ерегісіп манасқа қарына қалбағын бәлекетті мүшкілді мойныңа жүктеп албағын тұздың орман асын тұзына сүйсең оңбойсың арбағың орман асын арбағына тарынсаң ежелің екі болбойсың ушуреки булманас алдыңа келіп тұрған соң күдерлі болса шешіп қой бір-біріңден кешіп қой деп ошондо тұрғанда мындай сезім құрғанда атаңма назар байып жана сөз сол деле Алмамбет чубак эгиздер тағы ошондо өрөгө телегейи тегиздер экөөңөрү ишенип ушул кезде мен өзүм атанып чыгып алыпмын ара жолго келгенде балекетке калыпмын жаяны кесип чечелем жанымда болсоң Алмамбет жаңжыңды бузам дечелем казыны кесип чечелем жанымда болсо чубагым какандың алам дечелем этан көрүң эки кул экөөңө ишенип албан түрлүү кол алып колдон тандап мола алып ара жолго келгенде мына ошондо манастын убачытып күнүнө жетейин деп түбүнө аркан салып башына азап салып башына тагы ошондон эки кул кетейин деген экенсиң ушул манас түбүнө жетейин деген экенсиң ара жолдон чурбаштап калпелең эми безинден катайын деген экенсиң акылың да момундай шашайын деген экенсиң Коңурбайга эки кул сатайын деген экенсиң кете берсең окустан өлүшүп кеткен кокустан мына ошондо жанагы кой дегенге койбойсуң болду десе болбойсуң балекетти саласың өлсөң бириң өлгүлө өлсөң бириң калгыла дагы ошондо эреге кааласаңар экөөңөр кыяматка баргыла деп ошондон атакең таарынышты сал деле аркасын салып жанагы көкдөбөнү бетине таарынып түшүп ал деле алаңгыча караса будай бетин салбай кал мына ошондо экидөө кол алышып салышпай бирин бири чабышпай эми токтоп калыптыр карынан калсаң оңгулбайт эми манас согулбайт деп ошондо жанагы бири кыялбай ясыл кеш өскөн эки шер бирин бири момундай чабыша албай турду эле айла кетип курду эле мына ошондо баргын деп ушул эки манастан кечирим сурап алгын деп азыркысын экөөңөр атаңның дүнүйө касиеттүү манасын карына калсаң оңбойсуң эзелиң эки болбойсуң деп ошондо эрсыргак эпчилдиги белгисиз мына ошондо жанагы белги туган бейталай жетелебем алыптыр эми манас алдына экөө бирдей барыптыр аттан түшүп экидөө ошол кезде булары мойнуна камчы салынып мына ошондо маназдын алдына келди жалынып айланайым манасым бузукулдуу айынан тагы ошонун арынан бузулуп эми кеттик деп тилибиз сизге жеттик деп мына ошондо береги тилим тийсе оңбойун эзелиңе күй болбоюн эми манас кечип кой күдөөрлүү болсо чечип кой тагы ошондо маназым көл дайыр элең кечип кой эми манас коюңуз оюңуз менен болуңуз болду манас болуңуз деп ошондон экиде мойнуна салынып экөө түрдүү жалынып экөө мындай турганда тагы ошондо караса атаңдын көр дүнүйө эми манас кабылдан энесиң эркек туугандай экөөнү бирдей алып тур оң тизеге алмаңды тагы ошондо мингизип эрекени билгизип сол тизеге чубакты тагы ошондо мингизип сыйруматын билгизип айланайын экидөө тагы ошондо кантеттеп эми кандай күнүнө ушо кыргыз жетет деп ишенгеним экидөө тагы ошондо келгенде жол талашып аласың балекетти мүшкүлдү мына минтип саласың атаңдын көрүдүн ишенгеним силерсиң иштешеним силерсиң андан бөлөк ара жол мына ошондо жанагы ара жолго келгенде кайсы дөөгөң ишенип тагы ошондо барайын ушул эки биреги экөөң жанда болбосоң алуу кениң оңурду кантип жатып алайын деп ошондо жанагы албан түрлүү кеп айтып эми манас көп айтып ошол кезде экидөө экөөнүн айтып тагы ошондо жанагы оң колу менен алмаңды эркелетип ал деле сол колу менен чубакты тагы ошондо көтөрүп бооруна салды эле
мұны сонда жаңағы асыл көшерген көскен ерлерде тағы сонда көргенде мұны сонда жаңағы ерен туған ер сырғақ бір қуанып қалды еле көз қуанғандан сырғақтың көзінен еме жас шығып тағы сонда жаңағы екі дөні шаштырып аса есіле бермей жөні жоқ еме жолға кірелі жүріп атырла жүрелі деп сонда тұрғанда аннан кеп айтады айланайын батырым мұны сонда жаңағы ақбұлла мені алсаңыз арба айтып жүрген салсаңыз мұны сонда жаңағы кей қылған ағалып ошо кезде келсеңіз атаңның көрі дүние көріп етпелем қызықты чиіп етпелем сызықты мұны сонда маназым алып барып бесінге şu bejin kalasın bir görgözüp gelmekmin ata okuy varsın özüňe aytyp bermekmin dep oşonda turganda annaman naz kep aytat kana emi yüreğin batıp emi jetkençe oşol жерге kireyin kanaň aytyp bersin dep bejinin jolu kana dep aytyp berçi dana dep emin mana surady angeme kurady anday bolsa jürgün dep emi jolgo kirgin dep atаңның көрүдүмө акылайдың күпөтон шашканынан булманас жана кийип алып тур бир жеңинен оң кылып бир жеңинен сол кылып чала кийип алып тур атаңның көрүдүмө үйрүп алган алмаңбыз аны минип алып тур ошо көзде бастырып төрт ойрон жолго салып тур эки күн үрүтүнүң эми жүрбөй күн түнүң атаңның көрүдүмө суубай тулпар токунуп суук туаң окунуп атаңның көрүң ала кеңемиң өзүң көргөн жол менен өзүндү дайра суу менен аттанып жүрүп алды эле эрендер гана жолго сол дөнүң ошондо суураса атаңның көрүдүнүе иңген тоонун бетине саян бутоонун четине ошондо суураса соргуянын жегине эми жүрүдүң эрендер ошолду жолдуруп атаябай молдуруп эки күн жүргөндө бир күн кирегин бато колуктап жындата өлгөндө кайдан аянды өзүң бир күн чокунну так ошондо таянды иңген тоонун үстүндө так ошондо жанагы толгордун тал соку атаңның көрүдүнүе кудай сүйгөн жери болгон мунун керемети кең болгон тегерегин ышкырып зыйкыр урчап алып тур жолуна карандын жолдоруң уя салып тур киши кийик жөгүйүк жесим шуу келиндей кудай бетин салбай кал адам менде көргүсүз ошондо түрүнен адам эми келгисиз ошо жердин өзүндө жөгүйүк момундай жердеп жаткан жер экен керемети кең экен туруусунда кары бар жан бүткөн барбы бар айланасын зыйкырлап кытаймында чеп кылган кечегине жанагы кылым журтуу кеп кылган ошо жердин өзүнө эми келип бар деле арты тайпап көрүнөт олду жак караса агала кийин чоңорчук олду жактан көрүнөт үч дайранын куймасы келген кезде көрүнөт ошондо жанагы таңдын тоонун башынан ошо келген чоң дайра ошондо бир жагынан сурасаң сар дайранын жегинен ошо келген белинен эми келген бир дайра так ошондо жанагы бери жагын сурасаң ошондо береги куң тоонун чоң дайра ошол экин үч дайра кетеди экен бөлүнүп артыгы тайпак көрүнүп бооруна салып тур onu menен караса эрендер жүрүп алып тур ири салып тик салып тулпар бутун талдырып анда санда чалдырып аңгемени салышып ошол экин эрендер эми жүрүп алышып эми чыгып бар деле эми көзүн салды эле эми көзүн салганда төбөсүндө төрө таш ошондо жанагы алачыктай таш экен кудай бетин салбай кал эми манас барганда атаңдын көрүүдүн зыйкыр кетти чачылып кара таштын капталы калган экен ачылып ошол таштын өзүндө ошондон ала кең кытайынча жазууну көзүн салып токуду ошондо жанагы азыркысын үч жазуу эми манас окуду олкусуң ким ашкан ошондо жанагы кытайга кыргыз салам деп кара динден ак кылып ушул экүү бежинде ошондон алам деп угузган атаң бир ашкан андан кийин ким ашкан караган атаң бир ашкан андан кийин ким ашкан арсылан манас эр ашкан көзүн салып токуду манас деген жазууну эрен алмаң окуду манас деген жазууну
манас деп көзін салғанда, алакең оқып алғанда, жаш баладай дардақтап, сүйінгеннен қабылдап, шығып барды барбақтап, құдай бетін салбай қал, жаш баладай дардақтап, атаң манас барбақтап, оң мұрыту бүлкілдеп, андан атаң гүлделе, сол мұрыту бүлкілдеп, мұндан атаң гүлделе, тағы ошондон күч ойрон, жанында жақын жүрделе, атақ оқыйды үйе, ошондон алакең, бұл айтқаның чынбы деп, азыр манастың бы деп, тағы ошондо бөлөк чам, бүрі басып барбаптыр, тағы ошондон албаптыр, өзін ушун жерби деп, ушул эки момундай, талгардын эме талчоко, инген тонун белби деп, ошондо жанагы, эре манас кабылдан, буусун албай бойнунан, сууруп алып койнунан, кабыландай зыңгырап, эми мана зыңгырап, тағы ошондо жанагы, ашагандан машаган, дөтүү менен дос болгон, дөгөр уста бөлөк пай, атаң муну жасаган, тағы ошондо жанагы, жак бутташтан жардырган, жарыгыраак болсун деп, тағы ошондо салдырган, тиктегенин өлтүргөн, 7 күндүк жериңде, аркан бою келтирген, тағы ошондо жанагы, караганын өлтүргөн, ошондо жанагы, бетке кармап турганда, алысыраак жериңде, жакыныраак келтирген, кетмен ооз кирдирбү, керек улла чоңдурбу, көтөн ооз көктүрбү, муну ошондо чоңдурбу, буусун албай бойнунан, сууруп алып койнунан, айланана бек салып, тағы ошондо кеп салып, манас кабылдан, көрүнөбү жерин деп, аманбекен элим деп, көзгөдүрбү салыптыр, эми карап алыптыр, кең таласты бет алып, жана дүрбү салганда, тағы ошондо жанагы, ала тоону чет алып, эми карап алганда, ала тоонун үстүнөн, туман түшүп калыптыр, аны менен карасаң, ала тоң ичи көрүнбөйт, агарып чатырып өрүнбөйт, тағы ошону көргөндө, атаң көрүүдүн үйе, эми манас кетти деп, чын ажалы жетти деп, барса келебес безинден, кайдан манас келет деп, кумурскадай кайнаган, уйтуу күндөй жайнаган, ушул эки безинди, эми кайдан манас жеңет деп, аман эсен бул жерде, эми кайдан манас көрөт деп, абыке көбө шекарам, Adamay gül var tüytaram, çiğbit koskor altaram, atası emi bir tuğan, enesi öllük bol boso, bunun sondu janağı, hermanaska teң tuğan, Uday betin salbaygal, er ölgündöy barabaktap, janastay murun dardaktap, özü billi valıptır, tağı sondu talaska, aralap koldu salıptır, Uday betin salbaygal, bunun sondu janağı, eldin ezip salıptır, atanın görüdün üye, enesi öllük öskön jan, akırımından oң bolboyt, bunun sondu janağı, tüy jaman bolot tep, uaçısan usullar, gü jaman bolot tep, tağı sondu janağı, eldin ezip koyot tep, atanın görüdün üye, eldin emi kargaşı, akırı bir gün urat tep, bunun sondu janağı, altara memin oң bolboyt, uşur eki kırgızga, akırı tüy çoң bolboyt, de o sondu janağı, ataң banas kabıllar, tarın iste saldı ele, çıgışaktı bet karap, bunun sondun atakeң, bunun sondu janağı, kaçırı çü jol burtoy, bunun sondu komdonup, kayramana soңdonup, jana dürbü saldı ele, bunun sondu janağı, kılangır tartıp bölüngün, burçun gördüğü vecindin, ata okuyduğun üye, tөгülgün, urçun gördüğü vecinden, bunun sondu janağı, kayma çiğme bölüngün, jolun gördüğü vecindin, jol üstünde jaynagan, kolun gördüğü vecinden, toğuz jolun tom eken, gerben gördüğü vecinden, arı veri göbötüp, gelgen gördüğü vecinden, tağı sondu oturasan, atağın gördüğün üye, komurskaday jaynagan, kolun gördüğü vecinden, arı veri göp ketken, elin gördüğü vecinden, sondu janağı, su üstünde salıngan, salın gördüğü vecinden, kavat kavat salıngan, tamın gördüğü vecinden, tağı sondu oturasan, atağın gördüğün üye, alma türlü bölüngün, canın gördüğü vecinden, tağı sondu oturasan, sondu janağı, bunu sondu veregi, kolgon eme jasatkan, gölün gördüğü vecinden, ara karay sozulgan, törün gördüğü vecinden, tepside gülün açılgan, jemisi jerge çatılgan, anı gördüğü vecinden, tağı sondu oturasan, жалгыз көздүү момундай, дөсүн көрдүү вежиндин, Кудай бетин салбай кал, ошо кезде турасаң, жетимиш капка бөлүнгөн, жерин көрүп алыптыр, так ошондо вежиндин, белгилүү туган момундай, белин көрүп алыптыр, Кудай бетин салбай кал, сыдыра көзүн салыптыр, так ошондо карасаң, аягы кайда билинбейт, чыгышында шам күйгөн, батышында кан күйгөн, түнөгүндө түн жүргөн, күнөгүндө күн жүргөн, Кудай бетин салбай кал, ошо кезде жанагы, калышканын жай кылган, баскан жерин каңгылган, кармашканын даңгылган, ошо өрөкүй вежинден, кызыл күрмө жеңи жок, Кытайы бар веги жок, кара күрмө жеңи жок, каллайы бар веги жок, аны көрүп ал деле, аны көрүп алганда, атаң манас кабылдан, эми кебин сал деле, ала кебер келчи, мен көргөндү көрдүңбү, мен билгенди билдиңби, тетети көрүнгөн,
kaysı kanның керүсү тетети көрүнгөн кайсы канның черүсү тетети көрүнгөн кайсы канның нел ошо тетети көрүнгөн кайсы канның беле ошо айланайын алеке кайсы канның жолу ошо кайсы канның колу ошо кайсы канның нуру ошо кайсы бүрүн айтайын тетети көрүнгөн кайсы канның калаасы тетети көрүнгөн кайсы канның баласы ушурулду көргөндө бөлүнөтердин санаасы айланайын алаке кудай бетин салбай кал казып койгон нуру көп кайнап аткан шору көп бекип жаткан бели көп кайсың элдин калаасы айланайын алаке билсең айтып берчи деп алман бери келчи деп так ошондо жанагы билсең эми жанагыбай ичке сырың сактабай айтып берчи момундай так ошондо аябай деп ошондо турганда мындай кебин курганда орчун колдо түйүлүп оюнуң манас алдында оң отурбастан бүгүлүп ойдогусун баштады так ошондо алакең айтар кептен шашпады айланайын манасым моуреки көрүнгөн тарабага таяшуусу бежиндин берки чет ушу тететиги көрүнгөн дүпө чөгүп көрүнгөн чет бежиндин калаасы так ошондо турасаң бузула тердин санаасы кайсы бирин айтайын киндик кесип киржуган кишиликке бил буган так ошондо жанагы асыл энем алтынай алтаркар жылыз батканча алты жол кайдан эмиздип ташып тегин жибитип тара курсагын кеңейтип кечегини мен өзүм кишиликке жанган жер киндик каным тамган жер айланайын маназым кайсы бирин айтайын тетети көрүнгөн Шаңқай деген төрө ошо атаңдын көрүү дүнүйө мына ошондо жанагы колго кылып салдырган мына ошондо жанагы кооз отуп алдырган жасалма бүткөн көлө ошо андан ары барганда кагылайын манасым Шаңқай деген төрө ошо мындан ары барганда кара шаар камбыл дейт бузулган дура чамбыл дейт бияк жагын сурасаң көкөнөр көлү дейт так ошондо жанагы созулуп жаткан ары жагы маңгулдуктун төрү дейт андан ары барганда төөркөчтөп төгүлгөн үз төмөндөп көлүнгөн так ошондо жанагы Сардайра деген жери ошо андан ары барганда 30 күнү тынбастан эми жолго салганда сазаңдаштын эле ошо кайсы бирин айтайын тететиги көрүнгөн так ошондо жанагы капталыңда бөлүнгөн так ошондо карагырдын өзүндө мына ошондо жанагы сыйкыр көргөн чене экен кудай бетин салбай кал Коңурбайдын жери экен тететиги көрүнгөн мына ошондо жанагы керегө салган тамушу кечилдиктин каны ушу карага салган тамушу карагы тайга кандын арта чыккан каны ушу мына ошондо жанагы кечилдерге кан болгон атагы журтка таң болгон алоо кенен Коңурбай чок табылыгы жайлаган чоң каратын байлаган кезенишкен душмандын келесин жолуп чайнаган алоо кенен Коңурбай ошо жаткан жери эле андан ары барганда ары жолго салганда манас кабылдан көрбөгөн жан арманда тететиги жайлаган андан ары барганда Коңурбайдын жалкысы ошол жаткан кыргайын кыргайыңдын төрө ошо андан ары барганда ары жолго салганда атаң дүнүйө кечегини мен өзүм туулуп өскөн жери эле атаңдын көрүү дүнүйө ак кыяным беле эле атаңдын көрүү дүнүйө чымма чымдын бери жагы бузулган эми тууратамга келгенде тутамга келбейт биздин жан айланайын маназым андан ары барганда калдай менен шибенин ой ошол жаткан эл ошо 500 урук аканчын жердеп жаткан жери ошо кайсы бирин айтайын орто межин чоң межин айта түшүп айтайын тететиги барганда атаңдын көрүү дүнүйө 70 шаар бөлүнөт жерге кийин көрүнөт андан ары барганда кагылайын маназым көрбөгөн жан арманда ошондо жанагы кирген адам көп болгон чыккан адам жок болгон барган адам көп болгон кайткан адам жок болгон так ошондо бейжинде алдыңдагы карагыр оңой экен деп ойнобо так ошондо бейжиндик ойношкунчу жери эмес ойной турган бел эмес так ошондо жанагы аша турган бел эмес ушуреки маназым баса турган жери эмес элим элден кем эмес жерим жерден кем эмес так ошондо суурасаң Акбалтайдын дөбү чубак кытай дей берди куллак мени жей берди манас айтайын так ошондо жанагы элим элден кем эмес жерим жерден кем эмес ушуреки бежинде аралап өскөн мен элем кайсы бирин айтайын деп ошондо аллакең саралак оозун бургуча айтып кебин тургуча атаң манас дөбү султан таарынышты салды эле төрө таштын үстүнөн тарынып түшүп алды эле аялалым не дейсиң ошондо не дейсиң не дейсиң айланайын аллаке кетемин сен өзүң төтө менен желгенде кыргызга тентип келгенде кеңөзөн чүйдүн боюнда так ошондо жанагы ашмаранын оюнда каннан алмам келчи деп бери жакын туруп татегиң жайыңды жанаң айтып берчи деп сенден 6 сапар сурадым аңгемени курдум так ошондо жанагы четимден суп көйнөк кийип келсем моң боюн таанып эсиң каканды билип келсем моң боюн деп ошондо сен өзүң айтпай койдуң жериңди билдирбей койдуң тегиңди андан ары барганда так ошондо таласка конуп төшүп калганда атаңдын көрүү дүнүйө кең таластын өзүндө конуп турган кезинде ойлогонуң баарысы
болуп турган кезинде так ошондо жанагы бийлигиндай бейтайдай безилдеген бейталай эчендеген сулууну алдыңа эмиң алдырып ошондо жанагы жалаң аттан көлдөлөң так ошондо жанагы керегенин көзүнө ошондо салдырып айланайын алаке бери көздөй келчи деп ата тегиң жайыңды жанаң айтып берчи деп ошондо жанагы жаныма жакын келчи деп так ошондо тегиңди аракең айтып берчи деп ушул эки безинди көрдүң белең алмаке так ошондо безинден келдиң белең алмаке деп ошондо жанагы сенде жети сапар сурадым ата окуй дүнүйө ичетимде суп көйнөк кийип келсем моң боюн талы бежиң аканды билип келсем моң боюн деп ошондо сен өзүң айтпай койдуң жериңди билдирбей койдуң тегиңди так ошондо барганда Кудай бетин салбай кал Самаркандын калласын алып турган кезимде капсалаңды чоң бүскүл салып турган кезимде тышкаңа адам чыгарбай ичкеңе адам кийирбей камап турган кезимде койдой кылып кожосун сабап турган кезимде Кудай бетин салбай кал белиң арман келчи деп ата тегиң жайыңды жанаң айтып берчи деп ошондо жанагы 8 сапар сурадым 8 сапар сурасам жанаң айтпай койдуң жериңде билдирбей койдуң тегиңди так ошондо жанагы кең букарга барганда ата окуйдун үйү барды камап алганда карыма тийгенде так ошондо жанагы төрүнө басып киргенде Кудай бетин салбай кал коюнуңа кыз салып кыздан тандап уз салып арукедей кыз берип ошондо жанагы периден келген уз берип Кудай бетин салбай кал атаң алман келчи деп ата тегиң жайыңды жанаң айтып берчи деп жана 9 сапар сурадым 9 сапар сурасам айтпай койдуң жериңди билдирбей койдуң тегиңди эми манас түбүнө уурсутуп күнүнө кетейин деген экенсиң азыркысың коңурга жетейин деген экенсиң эми манас келгенде ара жолдон чыга баштап качайын деген экенсиң Коңурбайдын өзүнө так ошондо манасты сатайын деген экенсиң барып эми момундай так ошондо сыр салып ушул кезде жанагы ак балтайдын чубака ара жолдон чыр салып качайын деген экенсиң качпаганда не этесиң деп ошондо турганда мындай кебең курганда төрө таштын үстүнөн атаң манас кабылган тарынышты салды ошондо тетири карап эми кабылган такыр түшүп алды эле Кудай бетин салбай кал кабылган тарынышты салганда Кудай бетин салбай кал алдай бети чүңкөлүп ай караңгы күн көрүп күндө бети чүңкөлүп күн караңгы күн көрүп так ошондо карасаң атаң манас кабылган шайголдогон шереле түнө өткөн жерине түптү мазар орногон басып өткөн жерине башалуу мазар орногон так ошондо атаңды кайыппирлер колдогон так ошондо жанагы кайыгынын баарысы тарынышты салыптыр алла кеңден жүз буруп мындай калыптыр так ошону көргөндө ошондо алмандын каңырыгы түтөдү качаңдарды күчөдү ата манас кабылган зордугуңа Кудай бар каражаңа Кубай бар эми манас кабылган айтып берем чынымды төгүп берем сырымды айтпаганым дагы чын айтканым да манназым кайтпаганым дагы чын кечөгүндү билесиң ал менен оозун чайкаган айтыла турган кебимде олдун ала байкаган ол уяттын бакайган бежин билсең айтпа деп айтканыңдан айтпа деп так ошондо жанагы алла көөдөн эр манас элди айдап алат деп чоң мүшкүлдү салат деп так ошондо жанагы айдоосундан калат деп аны менен элиңден убалына калат деп алакеңигинди алам деп мен мезинге барам деп так ошондо жанагы төмөн түйүшүк чоң мүшкүл так ошондо салат деп элдин баары момундай кедей келип тургуча ата окуй айтпа деп эрем бакай олуя дегенде момундай сенден мурун деп айткан ошондо аллаке айта көрбөй деп айткан ата окуй дүнүйө бакайлыгын сыйладым ошондо жанагы убаданы берген соң эр бакайдын өзүнө макул деп эме келген соң сөздөн кантип танайын ата окуй дүнүйө айтпай койдум момундай айтпаганым дагы чын айтканым да мен өзүм кайтпаганым дагы чын так ошондо жанагы бери басып момундай келгендигим дагы чын көнү менен момундай келгендигим дагы чын азыркысын момундай көргөндүгүм дагы чын өсүп эми безинден өңгөндүгүм дагы чын атаңды көрбөдүм үйө ушул эки безинди баскандыгым дагы чын алдыңдагы тал чоку ачкандыгым дагы чын жеке жүрүп сан болуп так ошондо безинге сынбай алтай салышып өлгөн жерде калышып качкандыгым дагы чын ушул жерде момундай алтайланып безинде баскандыгым дагы чын кыргайынга келгенде колумун ошондо коштошуп эт жүрөктү козготуп коштошконум дагы чын так ошондо безинге жеке жүрүп момундай ат каратып чыкканча мыйзам күлөң учканча келгендигим дагы чын ушул эки безинде жүргөндүгүм дагы чын эми манас убал айтканыма кулак сал эми манас кабылган айтып берем сырымды төгүп берем чынымды ошондо жанагы ата тегим сурасаң атаң көрүп дүнүйө мен дагандын баласын карачы айланайын манасым эми жайып сурасаң нурдан бүткөн төгүм бар Кутайдан өскөн жерим бар эми манас убал ошолордун баарысын баяндап айтып өтөйүн өтпөгөндү нетейин эми манас кабылган зордуңа Кудай бар карачаңа Кубай бар айтырмак гана болдуңа домоктуу манас ырзатпак гана болдуңа жомоктуу
ырымыжок чарынып ара жолго келгендеге таңдын көрүп анжаңы тай дей берип кулак мени жей берип айтырмак гана болдуң сырымды манас ырзатпак гана болдуң ырымды манас так ошондо жанагы ичетинен суп көйнөк кийбей келди дейсиң тарбежиң аканды жүрекиң Алмамбет билбей эле келди дейсиң биманан тиги бежиң көргөндө эми тутамга гана келбейт биздин жаманазу кечең алтар жылдызып атканча алты жолго айраң эмизген жетер жылдызып атканча жети жолго айраң эмизген айланайын урмекем кагылайын энекемдин айынан жөө басып кайгырып кара жандан айрылып жүреким элестиң ашып өткөн мен элем маназу аман болсом келем деп энекеме бейитиңди көрөм деп эми кайгырып гана өткөн мен элем маназу энекем гана шейитке чийилген манас так ошондо бежинде эми жалгыз гана жүрдүм момундай 6000 тай саңгалдай тегеректеп алганда аксакалы коңурбай атаңдын көрүдүн ээ жалгыз жүрүп момундай томуктай бошко урган ошондо гана аман салгамын манас жалгызымдан бежинден так ошондон айрылдым жөө басып кайгырдым так ошондо жанагы бежиндиктин барысын сактаганым дагы чын ушул манас кабылдан айтпаганым дагы чын менин атам айзыскан атаңдын көрүдүн эң улусу болот каркатте түп бежинди жер деген алышып гана менде жеңбеген түп атабыз чыламадан ыламадан сулуудун торогун так ошондо жанагы менин атам айзыскан 4 бир тууган жаны карыкандан бери карай кечегини сурасаң атаңдын көрүүдүн үйү карыканды момундай бир тууганың эзенган өзү жармап сойгондо тындым кылып койгондо эки тизгин бир жылдызышың эзенган атаңга алган кез атаңдын көрүүдүн ийе аны менен эзенган ашагандан машаган ал болгондон ата кең 250 жашаган атаңдын көрүүдүн эң орто бежин кала кылып там кылып касиеттүү жан кылып эми бийлеп эле турган эзенган маназу андан кийин алоке андан кийин мен атам так ошондон азызган атаңдын көрүүдүн үйү кечегиңдин азызган 80 аша барганда ара сакалы караганда 80 катын алыптыр так ошондо түк туулбай туяк көрбөй калыптыр менден тууган бала жок элүккө сен окусам эсей жаңа чала жок чымчыптып болсаларга зейнатыма турарга жалгыз туяк болсочу анан жаным сулсочу жүрүшүмдү жанагы азазакаң алтысан айрып алары бала жок же болбосо капталын кайрып алары бала жок өлүпкө сен окустан эсей жаңа чала жок деп ошондон ата кем капаланып кайгырып кара жандын өзүнөн кетчүдөн айрылып так ошондо жанагы эсенгандын бөрү көз ошол кезде бежинде айдап жүрүү сурду деп ал окенин аңырабай арта чыккан жер болду телеги тең болду так ошондо жанагы ал окенин балдары 60 аргачан аралап жүрүп бежинде алып эмиң алды деп аны менен азышкан куружалак калды деп так ошондо береги так ошондо ата кеп капаланып кайгырып так ошондо турганда амал келип тургандан атаңдын көрүүдүн ийе улуусуң элең эзенган бежиндиктин кыздардан чулатууга салыптыр 12ден көйдөкү кузду тандап алыптыр 30 жаштан ылдыйкы катын үйдө калган жок атаңдын көрүүдүн ийе бөрү жатын кыздардан эрен тубар эр тубар телегей тең тубар шай колдогон шер тубар мунун тууган баласы так ошондо жанагы коңурбайдын өзүнөн айса боюң эр болсун так ошондо жанагы буруттан гана маназа чыкты эле туула элек кезинде атаңын үйүнө укту элең ошонуңдун өзүнөн канчаң өдөң эр болсун ошондо курган жан көп кайгырып калганда туга салганда кечегиңи момундай 9 күн 9 түн кыз чубатып калыптыр аны менен атамдын Gönlünü toldu sınçılardın barısı birinin butu kızka deyip birinin belli kızka deyip birinin gözün olluk deyip birinin emmim onday tamanın oldu olluk deyip tabu sonu cannağı biri günday bir tay tay
Жапқа күлді талай сұлулардың барысы, күніне толып тұр, ойлы болып тұр. Осы кезде сұрасаң, асаңның көрі дүние, осы кезден екен кеңған зиян қаладан, кешегілі садағам қолға түшкен қыз екен. Сұрынды қандың бұз екен, отынаны от жағып, отуменен гүлүчү, гүлүменен чыгычу, айтқан сөзің қылычу, осы өзі жаннағы, жүйку деген бір сынчу, аста басып жандап тұр, ене кемді қармап тұр, ойға жүзқану ал, айтқанымна құлақ сал, мұның туған баласы, аялаған ел болып, арта туған жер болып, Алтайда мана шықты деп, талайы тайқыл болса, осы екі манназдан айда бойың ел болып, Қоңырбайдың өзінен өйде тұрған жер болып, мұны сонды баланың алысқаны жер болып, мұны жақсы бағып қой болсаң, безіндіктің қалаға зорын шашып кететіп, мұны сонды бұлала түпке түгел жететіп, сыншыларға сынатып, жақсы бағып қой болсаң, тарынып қалсаң оқыстан, үйрегісі оқыстан, елден жанып кететіп, мұны сонды жанағып, күнді кесіп кір жуған, жерден жанып кететіп, ерегісі бұлала, емі түпке жететіп, оны сонды көп айтып, көп айтқанда өк айтып, қағы сонды қалып тұр, құдай бетін талайған, осы кезде мұңындай, ұрсын қара чоң мүшкіл, осы кезде салып тұр, тағы сонды қараса, бір жатын жан екен, жатынына қараса, балекетті қыз екен, кебетесін қараса, қыздан шыққан ұз екен, ата оқыдың арқар төстіген сору, мұны сонды жанағы, еркек мүшелер туат, құдай бетін салмайған, осы қыздан шуған асыл деп, мұны соның баласы, анық болып батыр деп, алып келіп енеме, ыңламаны жидырып, атама ике қидырып, осы кездің атама, зұлтап алып беріптір, аны менен атама, енем шорды келіптір, осы кездің атакем, тағы сонды қараса, жүрбеге шапан дейіптір, мұны сондың енемдің үстіне басып келіптір, енекемді сұрасаң, ойва тілім білдечу, ойва деген дуаны, 90 бөлік оқып тұр, бойын енем салмап тұр, мұны сондың енекем, тетір дуан арнап тұр, арнағанның себебі, осы кездің атама, қарығанда мұңындай, ұсыр екі қарыға, қантип бойым салам деп, анны менен бөлегі, бойды қантип қосым деп, қарыған ұсуға пырдың, мұны сонды белдегі, етімді қантип бастырам, түсімді қантип бастырам, қарыған ұсуға пырға, қантип емме мұндай, қойынымның açam деп, мұны соның енекім, бойын аллаға açқанда, қол алдында қыздарған, өзі қылып қуылтып, күніне бірден беріп тұр, атам деген азизде, минтіп алдап келіп тұр, осы кезде жаннағы,
Tağağarı vatkanda bizim bir vakkalda Tengirden ayyan geliptir enne kemnin boyuna nurdan balla veriptir aylanayım mannasım söz ayağın qarrasan meni nurdan bütkön tegim var usur eki bezinde törölüp öskön jezim var bezinden emmi törölüp aziz kandım ballası atalıp kalgan çennim var emmi mannaz buğal göçөгün verregi ay artından ay ötüp gün artından gün ötüp boyundağı vallası enne kemni ötüp 3 ay emmi olgundu sağusunday tolgundu enne kemni qarrasan göl borustun жүрегін күрсеп қалған кез екен ерге тарылғақ болып тұр ошол екіңнен екем еремесем жаннағы шерге талғақ болып тұр шеретің қайдан табам деп күнім мындай толып тұр ошо кезден енеме бүррең айтып келгендей бүррең хабар бергендей ошо кезде жаннағы көкті қойдың жегінде бейни бейнин белинде тағы ошондо жаннағы күмүш булак мазарга мына ошондо барып тур ошо кезден мажик бада кылып жамбаккан мажик деген бар экен түбү кыргыз ал экен колго түшүп кулдукта туткун жүргөн жан экен эмми мажик келчи деп көктө койдум мазардан таяк алып келчи деп таяк алып келгенде энекем кайдан таянды эми кайдан жаялды ошо кезде сурасаң бир жолго салганда төтө жолдун өзүнө энем келип алганда жылаң айлак жылаң баш тагы ошондо жылаң ат мына ошондо жаннагы карыш бою кең болгон төлөгөйү тең болгон ошо кезде берреги кулдур эмми келиптир энекемдин өзүнө эмми жарадан белиптир ата окуй сурасаң шайголдогон шери деген